Иван Андрич, основач на оригиналниот отпор, ако така можам да кажам, во Србија и, како што успеав да дознам, креативен директор на кампањата готов е. Излези да гласаш и време. Добро дојда во Скопје. Ова интервју го правим за интернет порталот Бриф.мк овде и сега. Зошто си во Скопје? Zato što je lep grad, zato što imam puno prijatelja ovde. Некој посебен повод? На позив, да. Невладине организација Libertas, gde sam učestvovao na jednom okruglom stolu danas, koji je tako bio o aktuelnoj političkoj situaciji u regionu, mogu tako reći. Тоа значи дека владаеш со нашата политичка ситуација и со ситуацијата, односно што во моментов се случува во Македонија? Pa ne toliko. Dakle, izbjegao bih da dajem ja nekakve savete. Mislim da ljudi moraju sami shvatiti šta se dešava, ali mogu da prenosim iskustva koje postoje iz Srbije ili regiona. Tako da, ali ne znam detaljno šta se ovde događa. Значи, не можам баш да ти поставам конкретно прашање како ти се чини ситуацијата во Македонија, односно дали Македонија може би го живее вашиот Милошевиќ покоен? Pa dobro, naravno da ima sličnosti, ima i razlika. Suština je da su sigurno naše istorije delimično različite. Milošević je čovjek koga su zvali balkanski kasapin. Znači, prosto drugačija stvar. Pitanja su možda ista, ali je odgovor svakako specifičan i on mora biti makedonski. Ja mislim da ne verujem u to da neko može sa strane da dođe da vam kaže ovako treba ili ovako ne treba, ne vama lično učesnicima u političkom procesu, nego građanima Makedonije. Oni moraju da odluče da li im ovo stanje odgovara, ne odgovara, u kakvoj zemlji hoće da žive i u zavisnosti od toga kako odluče, tako će vam i biti. Така. Сега, кажи ми како успеа да го не ти екипата твоја, организацијата твоја да го разбудите народот, да го изнесете на улица и при тоа од улица да го срушите Милошевиќ? Da, pa Milošević je prvo pobeđen na izborima, a onda je ulica bila odbrana te izborne pobede i to ne treba zaboraviti. Dakle, mi smo uradili sve da ga pobedimo na izborima i na izborima smo ga faktički pobedili. Dalje on nije priznao taj izborni svoj poraz i onda je bila neminovna ulica. Zbog toga je i završio ovako kako je završio. Ali suština je da smo mi posvetili jedan veliki deo svojeg života tome da ljudima objašnjavamo šta se dešava, kako mi tu stvar vidimo i suštinski šta mislimo da treba uraditi. I znate kako, ta je borba bila takva da ljude trgnemo iz letargije. I to je naša pobjeda bila u stvari. Većina ljudi je bila u Srbiji također nezainteresovana za dešavanja politička u samoj zemlji. Kada su se oni aktivirali i pokrenuli, naravno da je rezultat bio dobar. Dakle, to je suština, ja mislim, političkog delovanja i uvek i svuda. Znate kako i u demokratijama i u diktaturama ta neučestvovanje ljudi u političkom procesu je najveći problem. U demokratijama, ajde odatle da krenemo, postoji jedna nezainteresovanost. U diktaturama postoji strah. Tako i sve između je takođe problem. Da bi demokratija bila valjana, ljudi moraju učestvovati u njoj. Dakle, to je suština. I na svaki mogući način mislim da mora da bude cilj svakog političara ili nekoga ko se bavi nekakvom politikom, mora da bude takav da ljude u politiku uključuje. Eto, to je suština. Ja mislim da smo mi to uradili na dovoljno prihvatljiv način smo ljudima objasnili da moraju da učestvuju u tome, a na kraju su odluku doneli ljudi, dakle ne mi. Сега, јас реков на почетокот, вие сте на крајот на денот, односно бевте мозок на таа организација Отпор. Во ваше време и во време на Милошевиќ, тогаш кога тргнувавте да го рушите, него немаше социјални мрежи, немаше Facebook, немаше MySpace, немаше Twitter, немаше веројатно функциониравте само преку имејл и они интернет сајтови кои што ги имавте, медиумите исто така претпоставам не беа баш нели на ваша страна, нешто што во моментов се случува и во Македонија, барем тука е таа сличност за која што зборуваме Милошевиќ, Груевски и така натаму. Ајде од оваа гледна точка денеска, кажи ми како тоа може да функционира во Македонија со социјалните мрежи, а како вие функциониравте, па ќе кажам, од улица или само преку имејл и некаков интернет портал?
Pa nije bio tada ni e-mail nešto preterano u funkciji raširen. Naravno da smo mi koristili e-mailove, ali nije, da ne može da se poredi sa stanovišta danas. Socijalne mreže nama nisu falile, nisu ni bile izmišljene. Kamo sreća da smo ih mi izmislili, danas bi uživali plodove toga, ali nije nam falilo nešto što nije postojalo. Ali to su samo alati i ne treba se oko toga znači preterano brinuti. To je moj apsolutno savjet, iako ne poznajem situaciju ovde. Dakle, suština je da su to alati da dođete do ljudi i to je, suština je delovanja u ovakvim trenucima kako doći do što više ljudi. Sad ne mogu ja da dam konačan odgovor ovde kako, ne postoji tu nekakva formula. Mi smo, u Srbiji su postojali alternativni mediji. Radio B92, novine Blic, Radio Indeks, neke lokalne televizije i mi smo koristili taj način funkcionisanja. Ali, kažem, opet, tada nije postojao internet, na primjer. Mi jesmo imali web sajt, ali ako vam ja danas kažem da je Otpor imao preko 100.000 članova, a da nikada nije prešao, na primjer, 3.000 ulazaka na sajt. Dnevno jasno mi o kom vremenu mi govorimo. Nisu ljudi imali kompjutere, mislim, a ne... Tako da nije to. Danas svakako te nove tehnologije su nekakav alat koji može doprineti da se dopre do ljudi, ali opet i one zahtevaju nekakav poseban način upravljanja. To je mnogo komplikovano da bi mi ovako pričali. Mislim da je zadatak nekoga ko želi da prenese poruku da nađe način i metod kako da poruku prenese ljudima, čak i ako su oni nezainteresovani. Eto, tako možemo da definišemo to, a to je svakako reč o veštini. Dakle, ne možemo sada, ako radimo isto vi i ja, vi ćete možda biti uspešniji, možda ću ja, nije to, ne postoji tako jasna definicija. Uostalom, time se bave mnogi veliki naučnici danas na svetu da bi mi mogli da damo odgovor. Dobro, ама ќе се служиш ли со мене дека во Македонија, влада страв, луѓето имаат проблем јавно, јасно и гласно да се изразат, при тоа да излезат на улица, да покажат дека не се сложуваат со она што во моментов се случува, не само обичниот граѓанин, туку и новинарите и така натаму. Ќе се служиш ли со мене дека, Фејсбук, ќе го земам како пример, многу луѓе се кријат зад него, даваат поддршка, позади некаква си слика, лажно име и така натаму, при тоа не можат да излезат на улица, иако сега зборувавме околу социјалните мрежи. Па, мислим sad, дали се слажем или не, евидентно е да овој земљи постои огромен политички проблем. Dakle, ne treba biti puno pametan pa shvatiti da izbacivanje poslanika opozicije od strane policije noću iz parlamenta nije demokratski potez. Dakle, ne treba, ja sad samo kažem da sam ja poslanik jedne druge države i da mislim da nije pristojno da ja to komentarišem, ono što se nekad zvalo unutrašnje političke stvari, ali niti je na meni da kažem da je neko ko, svaka podrška bilo kakvom pozitivnoj stvari je dobra, pa čak i ako se neko krije, ne treba kriviti ljude koji se kriju ili to, treba videti zašto se plaše oni, čega se plaše i da li je moguće tog straha ih osloboditi. I u krajnjem slučaju i oslobađanje ljudi od straha, ako već sad vi kažete da to postoji kao problem ovde, samo to je već činjenica da postoji neki strah od nekoga na vlasti je potpuno suprotna toj ideji država u kojima mi želimo da živimo, kako Srbija, tako i Makedonija. Ako je, ja mislim da u Evropi, da kažem da je javna kritika ili način dolaska do rešenja nekakvim razgovorom, da je to toliko normalna stvar, da oni ne mogu da shvate uopšte da neko ne radi to na takav način. Dakle, mislim da ljudi moraju, ja imam naravno svoje mišljenje o tome, imam svoje mišljenje o situaciji u Makedoniji, ali ljudi sami moraju svoj stav doneti ovde. Evo ovako ću vam kažem, nije neophodno da se Makedoniji dese promene. To nije neophodno. Nije neophodno ni u mojoj zemlji, u Srbiji, da ona bude pozitivna i progresivna i super zemlja kakve su neke druge zemlje. Nije. Ona može i da nestane. Ali to ljudi moraju da odluče. Ljudi sami za sebe. Da li će da žive kao što žive, da kažem, narodi u jednom delu Evrope, kako je tako proklamovani cilj. Ako se tako želi živeti, što u principu znači, da kažem, nekakav opstanak u jednom širem smislu. Onda to znači da se moraju prihvatiti ta pravila koja tamo postoje. Nije to geografska razlika, to je suštinska životna razlika. Onda je parlament institucija, onda su izbori institucija, onda se rezultati izbora poštuju, politički protivnici se ne vređaju, ne iznose se iz parlamenta, o svim javnim problemima se javno diskutuje i u najboljem
najboljem rešenju i u najboljem dijalogu se dolazi do rešenja. Dakle, sve drugo vodi nestanku. I, kako da kažem, ali ne treba to, mi takve polemike vodimo i u Srbiji. Dakle, pogledajte kako izgledaju Nemačka, Francuska, koju god hoćete država. I kako su oni svoje odnose međusobno uredili. Ili će se živeti tako, ili se neće živeti. Dakle, postoji drugačija zemlja, nije to nikakav strah. Jel tako, ne treba da bude. Sad, ako ljudi ne žele da žive tako, što ja mislim da nije tačno, onda ne treba tako da se ponašaju. I opet vam kažem, pogledajte koliko je u istoriji sveta naroda nestalo. Naroda mnogo većih nego što su naša dva, u smislu broja, mnogo većih. Pa to nije smetalo. Dakle, vi ili ćete se ponašati u skladu sa vremenom u kojem živite, a danas je 21. vek i diktatura nije moguća danas. Ko ne veruje, neka pogleda Arapsko proleće. Može svako da proba, ali ne može da je sprovede. Ako ne želi da se živi u tom vremenu, ja mislim da je jasno. Kako da vam kažem, kada neko gleda sa strane naše dve zemlje, to je toliko jednostavno. Ako vi koristite bronzane strele i bronzane one, kako se zovu, sekire, a ja odbijam da prihvatim bilo šta osim onog kamena, onakog neoštrog, pa naravno da ćete me pobediti. I ne govorimo o ratu. Evo da govorim, ako mi ne živimo u skladu sa time kako živi savremeni svet. Prosto, odgovor je vrlo jednostavan, neće se ništa na svetu neće se trepnuti ako mi nestanemo, verujte. Ја спомна бронзата, се надевам дека вида колку бронза имаме во Скопје. Па ако тргна да се бориш ти со камен, јас со бронза, очигледно дека ќе те поведам, добро дојде во Скопје уште еднаш. Кажи ми колку отпор помогна за едно поздраво српско општество после Милошевиć? Pa, sam otpor je prestao da ima svoju svrhu, je li tako, pobedom nad Miloševićem, ali je svakako on, ako ništa drugo, pokazao svetu da je i u takvoj jednoj zemlji kakva je Srbija moguće na jedan civilizovan način boriti se za svoje političke ideje. Dakle, ne nasilno, bez, da kažem, pravljanja neke štete, je li tako, bez obzira koliko provokativno, ipak u nekakvim granicama civilizovanog razgovora i da ta nenasilna borba uvek pobedi nasilno. Dakle, to nije, kada ste u pravu ste. I može neko da laže, jel tako, kao što ta stara poslovica kaže, možeš da lažeš sve ljude neko vreme, možeš da lažeš neke ljude sve vreme, ali ne možeš da lažeš sve ljude sve vreme. Na kraju je kraj vrlo izvestan. I ja mislim da je otpor dosta doprineo, bar prema toj popularnosti koju sam ja video u godinama nakon toga. Mnogo ljudi je čulo za to, iako često za nas mnogo neočekivano, evo dokaz, nek vam bude i u tom arapskom proleću koje smo spomenuli, pa su se nosile neke zastave, jel tako, to je postalo neki simbol, ali ne može se preslikavati stvar, iako su čak i uzroci često slični, odgovor je autentičan i odgovor za Makedoniju je makedonski, ne može da bude srpski. Вашиот отпор, тупаницата, арапската пролет, значи стигна и до Сирија. Тоа предпоставувам... Sirija, to je sad malo preuranjeno u Siriji, još nije bilo, ali... Ne, šalim se, ja mislim da je naša obaveza kao ljudi koji imaju neku vrstu tog iskustva, kao što smo mi dobijali iskustvo iz Slovačke, Češke, da prosto naša negde moralna obaveza je da to dakle, delimo ta iskustva, ne da dajemo rešenja, opet kažem, nije niko iz otpora nikad pravio nikakvo arapsko proleće, ali svakako da su neki ljudi iz Otpora Beogradskog bili tamo, govorili, pričali šta smo mi radili, pa su inspirisali neke mlade ljude iz tih zemalja da rade nešto slično ili tako nešto, ako ništa. Ja u tome vidim jednu, pored te moralne obaveze, jednu iskrenu stvar. Nije to tema ovde u Makedoniji, ali u tim zemljama jeste. To je to pitanje nasilne i nenasilne borbe. Mislim da je tamo dosta rada ljudi koji su bili u srpskom otporu utrošeno na to da se objasni da je nasilna borba, da je besmislena u svom krajnjem ishodu. Dakle, da se mora ići nenasiljem i demokratskim sredstvima i u tome vidim, na primjer, jedna od pozitivnih rezultata otpora, jer smo mi dokazali da ne morate da se bijete i da pucate da biste pobedili krajem 20. veka, kao što su neki pre nas, nije to nismo mi to izmislili, jel tako? Čitava istorija ljudska je puna tih primjera. Dakle, ako ste u pravu i ako ste dovoljno uporni, pobedit ćete. To je suština.